Ebusian for my mom, Aquaba and found Bragana Sam TVGH, mesra like, comment, subscribe. Turn your notification so that anytime you post a video with Get more of your message and whatsoever than maybe the insult. I do agree with him. However, me pese ubi or wahebi ati asese. No NPP person comes into power with insult. NPP for insult has never been our bane. Enu hunti se obehwe na wadwene ho ahu a se ba ne ensem hunu a yese den se ba ne ensem hunu a eye NDC se ba ne buku a eye MPP enti omo a ebi afeina ebi a omo ehu MPP no momo nwene se MPP has been a party of insult. It's never been so. Felix, 1 minute, Mama, what you like you, Namun share. One like you, and not airdrop, me pamucha what it. One like and share me, that's the bra Felix in Pacho. Now that time near the river count, Pacho. Oh, no problem, cry, no problem, cry. Now, Mama D, the American American say, one, Abain Biaba or the how do you call it? Abain Biaba or the what we call policies and a deba abemo. Now, when we look at it in the scope, you be whom say President Kufo MPP for your first time, you know, yeah, the policies and the big kwemu. And NDC for say omo jai propaganda into omo person omo so omo de policies eba. Na omo policies ni bi ni say ye benyan enkokon ketenketen e wo Ghana. See ye be ma Women's Bank. See ye be ye adwuma 24 hours. Ye be ton dokono awache fufuo ni ade 24 hours. Pacho enya me na me kan ye de omo kan ye no e na me repeat. And na me person me bisa ye nuanom NDC for a omo tie ye ni. Finance Minister ebe ready a year mid-year budget. Teflon, I'll pick you up and me pachon kasa. What it? Oh, obi we am pachon me fam more for moon. Why? It is possible how moderate me pachon kasa. Why? It does. Brian. Okay. Me pachon the American say NDC for ready budget. Asen abe mid-year review. Me pese iti enu ye. Omo ready budget aye mid-year review. Mame, the minimum say mid-year review no. Aban no one yama would gu akwan mu a would ye adwuma. Okay, aban one yama o policies a would ye adwuma de gu akwan mu no. E na obebu ho akonta e de kire Ghana man. Say ye ba ye ne ka se ye be ye nkokon ketenketen ye ne yeduru ha de ye de abre o man ni ye. Ye ba ye ka se ye be ye Women's Bank ye de duru ha de ye de abre ye ni. But mama de ade bi yam wan na mama hu ni say NDC for nye nipa ese Ghana for twene say omo twene Ghana ho say Ghana nko nanim na womo dodo ni bebre na eben womo no womo a omo dwan sa party na nkasa no mama de eye ne ama mensa se nye bayi a eye abro se enya abro na ye naturally on intelligence, like naturally no nye intelligence to decipher between good and bad. And that is why obebebe jina platform so edidi attempt na ono ankasa ne policy na o ma ye de ye campaign man no o implementing mu ba akokra we aboa, excuse my language. Mama de say wo ka kire me say wo bebre me certain policies na we ready budget mienu aye mid-year review mienu na emu bia ntumi for benefit mbrebe na wo begina ase head do obi atema wadwene na nya adwuma. You are not doing MPP, you are not doing Ghana, you are doing your own self. Mama de nansen ya insuo ito ye yiri ye me pacho efa MPP for onko ha o hwe kura baby e fa ya no kura baby asani kura sefo ne tie no, especially baby a jimifo no mo mfa nyansa ento aba no omo di wo mo afu any hatred ene to aba no omo de yiri wo mo nti se wo ye Ghana ni na wo ka kire me se aban bi etua obi kama ne tena US edidi obi attempt to the point say ye ma empenifo ankasa ye nkonwa ni nara yetumi ka se sebiom preduasa o galamse nti no ohini bi owo Ghana bia na sebiom preduasa prem preduasa bi sebe wo mo ye mo nti ye nkotwitwa o muti
Ah, Ye good si Kejua Kofi ho fi. some na ya mekonim. Ye nya Santi youth. Ye nya Bunu youth. Ye nya Achimu youth. Ye nya any of these people to counter. Ye didi mfantefo atem. Eka so no de hondo free no no de onim say ye de ye akwase ampafo nko a ye boje ne so. Etua anaka. Mama de ye de ne bedu Ghana ye say yaman the protection. Ye say yaman the protection. Hey. Ama na be gina Ghana mranimfo ene say be justice for enim atwa fa so with military and security bodyguards for somebody who is a fugitive. Eno nkoda nchen. Mama de wo ye NDC ni na wo te ha sa abre. Na wo no odwene said the aye ni na ye just politics a wadwene nye adwuma. Mama de meka ne say wadwene nye adwuma. Wadwene a enye adwuma ne say wadwene a enye adwuma ni ni. Opani bi say me wo ho ene ye be che Mr. Donko. Mama de na me say Mr. Donko mi nim ni nti manka hwe. Ye be fa sister Tawia manka hwe. Ye be fa Inusa manka hwe. Ye be fa Brago manka hwe. Ye be fa ni kwate manka hwe. Ebere bi bedu no afa ye be fa obi awie o wo ne ye be ba be fa o. Na NDC enimu nyansa. Yes. 1 minute, Yes sir. ma'am. 1 minute. Oh, It is possible to make chima me case ama me small boy na. okay. Eya na NDC for ehwo ye me wanwa. It is possible ne enuanom amachie mu wa ha. Me pese ye dwene kwan a NDC for the Ghana enam so right now no na mo hwa ade. Omu ko ready media budget. As we speak now, me here NDC for no JM ne JAM ne hwan for no mo be gina ase a omo kasa nsemu no ne say omo mbo one policy e wo omo manifesto no mu a omo baaye omo implement ama finance minister ebebu ho akonta say enam saa de na omo ye ni nti omo anya sa iska we e de ama Ghana omo mo ba akoma me say jimie no na ye de ye politics e mo aye no say nkurase politics no a ye ne Ghana no e na ama politicians etwifa ye so me bisa ye ne a ye wo ha page so me say NDC for na mudi atem no yo das mudi atem na mudi atem wi a mon kan kire me ansa na mo beji aba no mo de 133 ne other policies bi bae and then mo finance minister we ready two budget why two media budget review mo policy no mu ba ko a we be gina parliament yaka say enam sa policy a ye de bae nti no Ghana for we na ye nyade afiri ho mo ba ko mayen Nanso jimie nko a wakoto aba no nya de a wopɛ okura de wanu nduru dwam bato dwene sɛ otan akani bi otan obi otan somebody ntino sɛ ade ne bubɔ no a wopɛ even if you sleep just like Dr. Perfect said say so long as ayachi wuntumi atum so long as asantini bi anasa akani bi ho akyere no no sɛ wudidi kura na wu sɛbe bini sɛbe o mprɛduasa ɛna abɛte adi a open saa asantini bi nkodam woyɛ bayifo dankwasi politics no ɛna yama sɛbe people kwan ɛna ɔmode afam yɛni na yɛte Ato Forson ne nsɛm ɔkɔka no parliament hɔ ba wo miansam a na wɔka gold purchase program a yɛde ba yɛ initially ɔmudidi yatem ɛkeka nsɛm ni na de fa ho no ɛna Ato Forson ka kyerɛ sɛ no ne kura country no NDC ni da so te page yi so ɔmfɛre said the policy they put the policy they said so many bad things about now their finance minister is giving credit to their stability because of that policy o NDC ni ɔmfɛre wani nwu ade we be gina ha about to brazy Jimmy because of Jane say edin a wo de ba and that is not your real name so your girlfriend wouldn't know how stupid you are when you comment because when him say face na da ho na nya real face inti se kwasia bi sebe obetwro nkwase asem a o papa a otete wo no behu se me ba na man tete ni sei inti mu begina wa na ma hyehyɛ account achi na ma otwro nkwase asem Ghana no enye NDC di enye MPP dia o Ghana na enye party bi adia inti se wote ho na se ge skill bibi se enkoma sankrofo we nko now look at them and say that is what you love. That is what you like. You are an idiot. You are not doing nobody. Me sebe ha me tie say Canada na me gina grocery stores abre.
maybe a grocery 1 or 2 to 18s be. Mo fan chame o, me pa mo cho mo fan chame. Na ma Okay. dan kwala ne keys. No problem on me. Me regional grocery Yeah, shop. what be I fine. Me da mo One ase. what to wa. Me mu One ba what bi to am wa. keys nego. One what to wa wundi di ye. Na medima no si no obi aka bi no mama dey wa ben medima no si no obi aka bi. Me pesa me kan say. Eye na na ekufu ado ene bawomia. NDC fo nkurasefo bi egu ase ha. One a woman de bia ya na ede a me de describe wo me say mama dey so say wo mba no won. One daddy share that kan ye. What you say? Na mo dum blue light na red light nti no bi omo beba no omo adwene ni na ye correct but NDC for there no eye hwe homa medie ni bi ye bi omo amango ase edantu omo ni ade nti spam no sabi entumi nkomu yie na amadwene na for omo nti ye wo ma ne awa kwase ampafo nko a mame ade nti na make sa we ade we all because of two simple things ye wa hanu say ena NDC fo ya mame ebe gina ho be keka de a omo pese omo keka e de kire Ghana fo e de dada Ghana fo ena Ghana fo ekoto aba e de ma omo se omo mrambe di yeso me pacho omo ba no na omo se John Mahama o we experience chain bawumia na bawumia ye mate na ono no watena kire suasuane ama bi at this time de oba Ghana betu fa akọ enyame na meka ye NDC fo na kai ene NDC for ready budget me no NDC for aye media review me no mama de unim bibi ye Friday bi free education what that Matepa na na ku for flagship program no. me pa cho unim say na ekufu adode eyi sa eyi ne ba ye no unim sika ode ye ode yankasa ye Ghana ye resources ni sika ye nya yeah. And no did free education for 8 years, man. Tadi man be one complain that. And the NDC for Kwasiampa for no omeni wadi and so man tell you finance minister ne kan na. Finance minister ne say, are buying to mean sustain free education with the resources of Ghana be until say no. Yeah, mom kwan no mon kobo bosia 300 million plus $500 million, making $800 million in order to do free education. Grass for more. Ghana Man, lucky say me what store. Me say, hey, mama, don't mind. And can they make trouble? Mo pan no mo wia. Don't mo pay bi omo nka. Me say NDC. NDC for ya be. Me say na do ne ba omia na omo ye no. Omo ye free education. 8 years. Omo ankobo bosia. Omo the Ghana resources na ye. Wo say Mahama ye better. Wo say NDC ye better no. O be mu 1.5 years ah. Wo say won to me o. Unni ska wo de be ye nti no. Aban ma o kwan na for boka $800 million. And son, wait me run free education. The Ampenia baby Gina page you so the guy say we need to ask Jimmy na Jimmy, Mama, they moving to us. Me da se pa me bra fa de se ni me nua no